Nkethishia monya mutegeri wa Weru TV mbitekie nora ina weekendi mbegana nkinyagia muthenya waku wa umonde wa tindi ya wega inkugwati ogeni methani ya Nteto ya Weru Thaa Imwe mbitagwa Christine WANJERU na mwananirie wetu wa mathithio tuko monde ni mori ni kome mbere bururu hino ni mucia Nteto iria tukubanganiritie. Akari Meru kuumiria gwikira irore kiri barua ya kuria Rais Ruto abunje thirikari ya Meru. Mubunge Raim Daud kuria uria ari gavana wa mbere Meru Gatira umunya kwathakirira gavana Kawira Mwangaza. Azimio koronta thirikari ya Kenya Kwanza kubane na gishangasha kia maguta. Tugatarĩrwa kithomo kia rutano rwa tene kiritwana twa tubisi. Atuamberi akarima gishugo bunge gia Southment nimeumeretie wekira irori ciao kiri barua ya kuromba Rais Ruto kubunja thirikari ya kaunti ya Meru. Bwishite nyuma ya nkushanyo kuonekana kuthina mbere kaunti ni ya Meru ona nyuma ya Governor Kawira Mwangaza kubona kuwa ni senate itari ya kairi. Engini maugite gutina wiregiru wangu wataniro kuonekana kaunti ni ya Meru na bwega ni thirikari ethirwe kibunjwa. Saini ino shushanitwe orinkia maithura na mibaka tayo IBC ite kuruta wira Thaa ino kiuria gikinene nikethirwa saini ino igwithirwa igiocanwa cionthe ikethirwa irecia kuthina mbere kana ni cia mana. Mutugi Karega twambiririe na riboti ino. MCA aruge ngavana uthuki ngavana akauga ni MCA uthuki twebania bonthe migambo ya MCA wa kabere wa Ndiankwene ni kimburugu no gutongerete bamabakari ba Southment kuruguria mubango jwa kojania saini bakiuga barenda gwikieromba kiri mutongirwa mugongo Dr. William Ruto abunje kaunti ya Meru bakiuga bate kuona thiri kana ngwataniro ya gavana Kawira Mwangaza na MCs bambunge ya Meru bobo jitentu kwenka nyuma ya gavana ojo kono kwa nembunge ya seneti nonto bakuma seneti berwa beja bagwatanire baretire Mombasa indu aturona no MCAs na turiende vunjwa tubaananiria MCA betabo MCA betabonde tisasa ibangana bagwitikaniria na MCA betabonde kwa uteto kuamua na tumeamua kenda Meru County karabwa kaithira ina peace nonto MCA bagwimpeach gavana Kawira Mwangaza ria mbere iria thirire assembly reja iria yetere senate na reja thatu iria yetere senate na bakaranthe gwatuika bate kwiganua na bamuikia senate na bauga nane na senate yakaranthe iona gavana Kawira atena makosa MCA bagiere ndege bagia beta Mombasa bakara biumia biere na babanga bakenga gavana Kawira Mwangaza bamwingira CC members na bakamwingira chief officers anto 20 na gento na batumerete wananchi bakawaida bauga ibo baiketie manto jau assembly na gavana Kawira Mwangaza akengerwa CC members na akengerwa chief officers otengo geriteka na Mwangaza iji inya erabagweri kwetha bamukorokeretie budget ya gwita ngoge supplementary ete komba gwiteka kwa watu eterete mesara etomba kureka anto baba MCA ibagwi insight daktari bakagoma bakiatha batengo gene kwa manto jaja ringanerwa baugete lazima gavana Kawira Mwangaza na ndia kariba baduga bojania saini yichangana bagaikiria gavana Mwangaza bamurie kuba ikireromba kiri mutongeri wa mugongo gavana wetu tawe Kawira Mwangaza atuikerie na ala kwa president tuge totena imani na kansara nonto sababu pate MCA pate kwetikeria otwe toruterwa ngoge rira tuona mukio mwega okundia mutheni mbi kwa soroka mwiso antu bamberetie kuthurania signatures
cia kundissolve Meru County na batu tuyo mwananchi wa South Imwe itugwatanirite na ikundi bira ibangire biagwa twambiria kuthurania signature kenda twita kuvunja Meru County. Mbuge kira nkuromba ngavana wetu Kawira Mwangaza ni atuikerie signature ici ge president nonto nowe na rutha rwa kugitathia rwa gutuikeria cio wona twasaina kura ngiri 78 10% ya kura cheto ya kura 780,000 kwa wona twasaina president atena bwa kuthithia ikuthura commission ewe na euge ekubunja assembly bane mieri 3 kwithe gutena muntu kura ichokerwe tonenkerwe governor na tonenkerwe MCA bangi na bara bane bwo gwetekeria u korokine baugite na bainyeria gutenjara angaba na Mwangaza irekedi kirengo geje bambiritia kuchwa sainiji process yetu angaba na Kawira Mwangaza process yetu ya mwananchi na civil society by here to help the mwananchi and baba kuga mama kuthia process. Let me tell you, it is not Kawira Mwangaza doing this project. Na muthiene bamwe batongeria bakiuria bojania saini bagaikia kuno ntugote na utongeria bwankiama ya ABC machokyo jao baganda sikathio gaikiuga ya ABC eteo IMBC ete in president tuketha commissioners ba kuba kulitanguge era muntu akirotio ni chairman na chairman yake akothwa atya ku IMBC ete kulitanguge leo ntubwage tumike no tukuga antu betu bugekirwo gwa na ntu aba kuthiuruka batwikirwo gwa bakuma batwikirwo gwa batwithira mantu ja mai mono batwike irumbia bitana gwatwa ni mumero na kanywa kawe na nali bacokete andiko mbere tukira propaganda sija ba IMBC mataunine yankubu gicigo mbunge kia South Imwe nke report Nteto cia Weru reakwarieto ni mutungi kare. Mutaratara uyu wa gwoshenia irore kenda kubunja thirikari ya kaunti ya Meru ni wambiritie ona kegoi antubochu gicigo kia Egembe South ni nukinyetio na wandini ya thirorojini baria akari monekanite kiumiria na wingi banene ni kenda gwikira saini ciaro kirifomu iria mabiriritwe mariuga kuringana baria nkushanishia utongoria ikinyite kaunti ni ya Meru utina njira ingitiga Meru igacoka ndebeni. Dennis Mugendi hataririe ino. Uma mathene ya rukiri gateitiri akarintere niji cia Igembe kwambiria wandi ya kiego ya Ntobochu batindite igwikira irore bia gwitikiria ngavana Kawira Mwangaza kuvunja county na kiego ya Ntobochu bakwa bari na ruchiu igurure MC wa Timothy Mutweri urebeterete ta mubiro kona bariuga bakamone rukiri ta kumincha na kuminchuria tukuoya saini turi akari kenda turomba ngavana anakira president message ye county government edisuvu Meru County tusowa kurana no tonto makwethi atia kuwatanira kwa hivyo ruare batu turi akari ya tugothone sitie esikinesa manana na vaithenya ithaithasta kwe kinyamba yoro tukatha turi esikinesa 5,000 kiego ya Ntobochu wondi na batu bire tukwenda ruare Kenya emenye kana Meru County emenye na nkiromba ngavana o Meru County wende muvuasi oke na twara vuasi bake bato manto ya kinyire iyare ya kaota twe koromba twara vuasi baku ngavana wastoka twasigine sito kunenkera batwe ende president direct wasita sita tusoke ndebe na tubwathurane tira bokore mwingwataniro re na mama kuitobo na kwenda tuwatanira batu twinthe na Meru awatanithia ari musiari na mmekata Igembe yote. Mimi nimetoka Igembe Central. Tulisema yote pamoja waende nyumbani tupige kura upya. Yes. Na ile tukuona tebu angabana te uongozi bena buo ne kwebo bena bena buo bo bena buo twa katwete ntungurutano mwendio kwene tatia bari akari bariuga batina nkarari bakiuga MC abaete mukuyu uri atigagwa ibere moni kinyuru uri ationaga kimwe na ikyo giki kingi bejite ikona ringi yonto MC to na to no etime pio no nto batwe utege nto tombe ta kwathira to ke unega na kyo kumane na MC weto ibu anto mama to kuromba
gwethange manto ya na mpoe turetangire kaba kwa ground ine tumwanie ko mukogero kirinda mapema sana MCA ni batumirwe ibairo yeri kwa hivyo batwe twendo batura orwerwa rukonja ocio Nteto cirori itindite na kariba athirujine gicione kia ubunge kia Igembe Central areba kwira MC wa Julius Kabila na thome mandiko ruthingone mene tekeri na perezi form chite cho saina na ntubathiro barere batemami na barokero saina rukire einda kwekinya thadita itokare tukuthira ngwe yo saina form ciathiro cia witikiria ati bakwitikiria tucoke ndebenere ringi MC babe kwa bakoroki ibyo ndo bate kwenda kwatana nao magabana first round 10 million second round 15 million kambe chubo ende chubo to ya choma sinani batu ngoye to mwananchi ni tugesegenesa tunengera gavana aikire president no amenyana nambi na president atito ebishao amtobeto no mwanka tulitirongo to kono atokwaja pya kubota mwata nyabota rime na bo enjoy Christmas cake ya no nkuona 24 tukita tuna MC ongyo Mweru tuna MC ongyo Mweru na gavana nikawira mwangaza Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Mubunge wa Imenti North Newera Mdahood na oretie gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Pitagatira Umunya kushuwana na gavana Kawira Mwangaza na kumwathakirira nontuni umu wa Maria mamugwata gambaru. Indi oinu nawe mukarigiti wa kiama kia Nopeo Julius Bijiwe mena mwandiki munene wa kiama kiu nimonekanite kuthekera banene mutaratara uria wambiriti wa gucania kwa irore makiugaganita kuthambia nguku maguru nontu gutiumbika eciria ria kubunjia thirikari buteburi umbikana Thaa ino muthuri murioki atumenyithie Mubunge no Imwe Newera Daud na ina shumiritie na kwithwa kira gavana wa gatene Peter Munya ethwa gicwana gavana Nandi no Kawira Mwangaza nikindomba kwithwa kimwakirira kimantu jegio tongire na kaunti Meru. Mheshimiwa Munya najua ni wa Azimio na ni rafiki yangu pia. Ningeomba kwamba aangalie aweze shauri ndio alisaidia mama kwa kura 2022 watu wake ndio walimsaidia mama against Kiraito na Mheshimiwa Linturi, so mara hii anaweza kushawishi mama Governor Kawira hii mzozo shauri yeye alikuwa anajua vile alikuwa ana handle with MCAs. So shauri yeye ni rafiki ya Governor Mama Kawira, anaweza kumsawishi wakae chini ndio waangalie vile county itaenda mbele, but we need a stop to the hostilities. Amna bubu Mdaunde githe kwendekana kaginda gaka ni atongire bothe bombe okaranthi na betho bakiaraniria gutene kuchiri nyingi, lakini saa hii wamepatiwa chance ya kurudisha hiyo maneno mawazo. Ningeomba governor na MCAs wakiwa na speaker wakae chini, wakuwe neutral ground. Hakuna mtu ako juu, hakuna mtu ako chini, wakae neutral ground. Zile petitions zimekuja kwa county assembly ziongelewe wakiwa na governor, wajue vile watafanya kazi, na miaka 4 ikiisha tuende kwa uchaguzi, kila mtu akiwa na scorecard yake. Na kimantu jegi kubunja county Mdaunde kethwa kiuga uju akiwata mbaru na atongiria bangi. Lakini definitely sioni tukikuwa dissolved. Hata kama wakipeleka signature 200,000 haitakuwa dissolved because hatuna IEBC commissioners. Hata wakipelekea Hussein Marjan Hussein ama Marjan Hussein Marjan ule CEO wa IEBC, hatuna IEBC kwa sahi. Itokoria gavana kaunti ya Meru kuvunjwa teo thina kaunti ya Meru thina noe nontu mantu jara jonthe aritie na jara karite akiugaga itokuona kanya kare na kwa Thaa iji ikumakia ma MCA akiwenda kubamakia wera kaunti kavunjwa kenda bamaka barego mukuru barega kumwingira antu bare batwe tukuona ibo batibwirite kwithira bende ne ofisi yankwenda kuira antu ba Meru na kwenda kuira assembly yetu ya Meru
kuri kumakia tu kustora tu kena maybe assembly yomba kuroma kulitanguya ya oversight ndani ya county ya Meru no nto very clear kwina members ba assembly bombere kwita bagitutiga ndani ya Kenya hiji na batathithirwe by election na gitumi ikwitara gutina IBC commissioners no nto bara bonde ibaanire watigaro mwaki ko batiumba kuthithia any by election gutiumba kuthithia anything ya mantu ya IBC ko we munene wa county na iju kabisa lakini kukagenda makia na kile mantu jegi utina mbele county Meru atongire baba ketu akiuga uju. So tuna lose mambo mingi sana kama dual carriageway hatujapata pesa ya hiyo haiko kwa sahi, lakini tungekuwa tukiwa pamoja tungeweza kuteta. Tuna stima pali nyingi hatuna, mambo ya maji hivyo hivyo. So kuna project nyingi inapotea because ya mzozo katikati ya MP, governor na senator pamoja na MCA. So natokaigwa kinyanto bakubongwa baria baragia kwa niaba eku bongwa Nteto ile bagwita kanywa kao teche kuonania kwithiriri Meru ko kinya tu ote Nteto ile waririe tutekuona ikiujura na no ntoigwa thine Meru kinyorekeri bau nabu waugire okarekera antu ntekuona kwena kurekanira kurio no nto antu baku Nteto ile bagwita kanywa Nteto chiorekaniri Mandra Kawera Mwangaza Bishop no mwanka wetekire Meru ye na thina no mwanka wetekire Meru ye na nkongoni na mbiroro na wetekire torite to military u ira tukamenya ndawa ya Meru ekuoneka na ndawa ya Meru tebinge mandra ngavana inyayo itumurana ndi tutikuona ne atebatu tukutetheka turi antu ba Meru no tutulire ogoti akitwi lakini mantu tukona yakithithika Nyanza tukona yakithithika Mount Kenya wenge baruguru nara tukona yakithithika Mombasa ende twejaja uju tukauga tuli amwe mundu wa nyumba hapana tio tunya thirikari nene tumire bahati turi antu ba Meru tutikuona right share yetu ya kura iria Meru yaringire 400,000. Nkiripotera Weru TV bitabuthuri Muriuki. Nteto ni shinge ngwataniro ya rutere ruregani na thirikari tongoretwe ni Raila Odinga ni umiretie kuoronta thirikari ya Kenya Kwanza kumania na gishangasha kia maguta kiria kimurikite ungumanio munene kiri rwangi rwa manya. Odinga na urete thirikari ekire Weru ni barua cia kurikithia urutibira uyu na kiri mauntu megie maguta na kirombaga rwangi rwa gucunkuna ungumania niru EACC kuba akinya riboti ya oma ungwa ni uriku. Anthony Kadenya hatumenyithie nkoroki. Mutungire wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga akialilia ni kibante tumuthenya omdi amuja Nairobi ni amenelete thirikari ya Kenya Kwanza ni kila kugania gutumira itengo ja thirikari kuingia mibango yayo amona kujirwa ni cartels kirengo gija thirikari. Raila akiolagia ni kitumi kambuni ja wendi bwa maguta ni jijambele gusoke biolia kagitakala ya Kenya bakule biole bibi kile thirikari nene. You have reached a situation where oil marketing companies, all with shady histories, feel confident and compelled to answer Kenyans when Kenyans seek answers from their government. This is the clearest indication of state capture and complete takeover by cartels. The cartels speak for the government, and the government speaks for the cartels. We always knew that the legislative arm of the government has been captured by the executive and can no longer perform its oversight role. The response by the leader of majority, therefore, did not come as a complete surprise. Raila Odinga leo kirege kambuni lego tetukwidhirwa jikiro goribobo wa maguta utongera babalaba inge bungeni nene amona waziri wa mainya Davis Chichir kureta kire muingi barwaja wandikaniri kiro goribobo wa maguta katika kande ya Kenya na ile ya Saudi Arabia. We are challenging the government to share with Kenyans evidence of payment of oil in Kenya shillings. Show us documents indicating when the payment was made in Kenya shillings, the bank accounts, and the recipients of the payment.
This regime has told Kenyans so many fictitious stories that only documentary evidence will help the country separate fact from fiction. Mweno ogu okagitaka mutongero jongo atenelene Azimio Raila Odinga ni aulitite ngoja usonkoni kilitomilibwa mbese ja mwingi ile EPRA obisi ya mutari madhabu madhirikali hamwe na EACC kurutangu yao ya kikatiba na kudhidhi usonkoni kilidhi neno na kwelidhi Kenya kila kukudina mbele. In light of this development, I'm today calling on some 3 specific institutions that are paid by the Kenyan taxpayer to exercise their mandate and get to the bottom of this saga as follows. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CS, Njuguna Ndungu, have certainly committed criminal offenses, abused office, and gone against the Constitution. They stole money from the Consolidated Fund in addition to spending money way above what Parliament approved. Mamuji muneno Nairobi, Mbeta Antoni, Rangi Wakadenya. Amos Mawira niwe mukarerigete Umweru kire utongoria wa biashara mabikibiki nteresha dharakanithi Mawira athuretwe kuyukia kanya ka Willis Mugambi uria enge maishi takirako o atere uturo wabwe akirikanaga kurathwa ni polisi maandamano ni nteresha chuka Mawira watite kura 21 oende Royford atipingetwe kuthie na mbere kugwatirira gite kia mwandiki munene Samuel Gaishima neonerete ithurano ino na gatumenyithie nkuruki. Kithurano gya kiama kia athithia baboda boda kaunti ya Tharakanithi kira kiruthiritwe obichini ya kamishna wa kaunti Muchi wa Kathona kiambite guchererwa kwa mathaa nuntu bwa akiama baichigo bunge kia Tharaka kurega kuja kithurano ni giku bakiuga ati ibakuri na kiatho kingi kinene kira bakubatiri kwigwa bari ntere inuchi ya Tharaka amwena ugu munene kirigia uranwe abisa wa kaunti wa biama bia kuiga muthithu na thiete mbere gutongoria uthurani bobo nyuma ya gutara delegate bakuma ichigo bunge bia Chuka na Mara na ona ibakuga na ichunche bire kwa bithatu bia delegate bonde baraba kwirigiritwe kuringana na katiba ya kiama eku kia athithia baboda boda. Amos Mawira kuma Chuka nwe athuritwe mukarigite wa imbia wa kiama eki kujukia bantu a Willis Mugambi kiraku ora auragirwe na risasi agichugia kuwereria maandamano Muchi wa Chuka. Royford munene kuma Mara ajukia kia mwandiki munene noe Evans Kinoti kuma Tharaka atare ogwogu athurwa mugaigi kigina. Vice Chairman ni Alex Motuma from Mara. Vice Secretary ni Dennis Murangiri from Chuka. Discipline Master ni David Mugao from Tharaka. Nengo sokedia members mala mandula nkatho nitukugwata na njala tutethie sector ya bonda bonda na nkame gwatirira na nkagwatithania constituency inu cionde ithatu. Riu ndiromba boda boda sector iendelee na nkorwe yu ya kugwatanira nontu nitukwenda kurugura obisi na nitukwenda gutetheria ndaka jietu na mashinani na stages cionde kumba kwi register kurotha licenses. Mukaririgete ujo wa imbia augite ati akathingatira igamba rikoni ikuwekera ku tigira ati haki ikuonekana. Nkinya baunda ali ninarumirite igamba riu wega na riu kiria kiribo ni koti iratiragia nituthite maita mana riu wa koti igitiragia na kini kuma mundi nitukuthie twambirie kurirumira na capacity ya chairman wa Tharakanithi. Noe DCC wa sub-county ya Igamba Ng'ombe Julius To ora akujirite kithurano giki bantuni akamishna wa county na peja nite wirane bakurutaniria wira na athithia baba boda boda gutigira ati kuri na ukaria bukugana kiri athithia baba bongwa amwe na abiria bago. Sekta ya boda boda tunasaidiana nao kabisa kwa maneno ya security. Wanajua wanaweza kubeba mtu, wanaweza kubeba mhalifu, hata hao wenyewe sometimes they are victims. So lazima hao waangalifu wakati wanafanya biashara zao, lakini hao ndio wanaleta habari. Kama kuna
any issue concerning security, hawa ndio wako na wananchi kwa mashinani. Lazima walete habari tushirikiane pamoja. A delegate barabadhuranite nabo ibaona ni itigikeno kumania na bura kithurano iki kiruthitwe. Kulingana na bura twathurana ni tukona riu sector yetu ya boda ikathi kulingana na bura twendaga ikara na mwathani mwega nontu ni bwetirite gite nene omde mwathani aukinyaniria mawaya metu na nkona kithurano msuri ana baba takuriogo batunjweni turute wira bantu amwe ni tukumenya twe sector ya boda we are well represented no tutai na ara turengira mateta metu tagetia mwenye turakintha ino enkomeatia mwenye kuna secretary general no enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima Ate ukiekanya ga kunogo kabanini auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja idhimi mwanya na jana maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta baroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Go TV stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na Go TV. Go TV stream available from 1st December for all active customers. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonza bathirikari na kinyakambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Oi, tutunito. Oi, masa sopa, tatugwesira yanoko makaugo. Valeria ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija tikuinyiria mubuko jwaku nigikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe.
Ana bako ni botoro barujo ritana mwana waku wega bwa gwikaga muthitho ari o munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Orengi ingo gwate ogeni ntitoni cietu tukithine mbere au kabere ntano ciari njira inene muno ya gukungwira kuonania na nkinyagia kurikithia untwire wa mutharaka akiaraniria na umwe wa akuru matharaka mwandiki wetu wa Nteto Paul Kabithi na tubanganiritie riboti ya mwanya ya gutariria mitaratara iria yarumagirwa kiri gukuria mwana wa kabici mukuru uyu na rietwa Nturainto Rugimba na riuga kuri na mantu mamengi na marina gitumi kiri gukuria mwana wa muthaka maria matibatiri uteshanirwa ona ethirwa antu ni mathamirite kiri ntano cia kiriu kwari ukibwanjuki Juhimo kurunchura ikumanteretia kamangoro wa dini ya Nkondi agitariria rugono rwa kaiji warira hakarika gita kwigira aiji bengi kioro mono nterino cia Tharaka kanyaga kaiji etwa mpuramu kana gakathi nara kakamerua kengo etwa rugo mbai wari ke kuruta ngoge akena gucoka bwa kibuka karera higatwika ruguta yari gutejwe na kajuka mutani kaka kitaga kinya kare gatanwa jihari ke gutejwe mariko amharutana wa nyomba mtu mugima bora omba wetegwa mtu mugima netegagwa na mtu mugima nwe negagwa ari nchamba ya ntorenu kana nchamba ya muyuyu au magure u gutano tama kera muntu ekagirwa imutani ni kithomo kya kathomithwa ntweno ya gutano atori bakandura mirigo kiutha tina kagita kaende ugu ikwari na into byari yagwa na byabya nyagwa marwa na uki into enenera nkuruki yari ya ukenanira ene kuringana na mukurunchura-ini ati ntweno igarukite iratwika ni antogona gaki ntugo ya utana itari ya utogona yari ya gucherekea na into bibu marwa kana uki bitari wana wibya ibyari togonagia bitatogonagia kwenda kuthukia health yaku maisha maku onto wanyunyaga ukeigwa kinyaru no keigwa we mukuru kabisa kana withaka kabisa lakini ndio ugo anto bamwe bayukirie gutana kinyago iko masho tikwathwaga kintane no yakurukagira kinyane yakurukagira mathomo kathumba ana kathi akathwa na athwa no nagua boromba gutura na chore wabora ntugo ikuthino apumanto makuthina mbere na kugaruka bande gorithie gichenchagia manto mathiete maichenchagia gahatukiranire na madamani center kiriga orankuruke thiritwe ena mutaratara wa kugimaria ana bana njira yake ende wakagita ira barari batumiri kiathoni kia gutanana babu kawaida buria Mutharaka rubaga twatuika tubatanire na bau nikenda bakaiga mbeca yuna kenda babamba baira na cukuru kiuga nago haya kwigwa na kuria antu batumira njira cheki ende ontore boti bateri kuriganire na ikyo tonta kuninta kurubara bakura kiri mathomo ama githana iko tutatigana kyo kinyakathe tuthite na njira githomo na njira ya kiutheru twina akuruba kuba kuruburia antu batura ndu tukomya baguma kuba kathabe na misi yao bakuba kurubura gwa karagwa na kia tumaga akuruba yana kirira kira kia mukuru gikariata
na twina athomi betu bara bakwaria nabo nontu bwa kubonia mantu mara bakakurukira na bura bakenda gutwiga kenda baumba kwibanga bwega ikagitani waku ansentatariretie indi itubathomenkagira kithomo gia kwimenya kithomo gia kwibaria kithomo gia kwithetera kithomo gia kumenya haki ciake kithomo gia kumenya naburite gwetera na kithomo gia kumba gukarania na antu bara bangi bara bakeje ni ndakata aliao witho na akuru bethe na bara bangi bara bonde bakeje bakamenyaga bara barikana nabo na ciari bao bara bakaranagia nabo na ngiripotera Weru TV kumantere chedaraka bito wapori wakabele. Koti ya Shanzu neregeretwe kuruta etua kethirwa mutumiri Nturutu Paul Mackenzie bamwe na thuganirwa mange maria mathitangirwe na mo makadi na mbere kurigirwa gwantu kushingi 180 etua reregeretwe kwanirirwa tariki 22 cia mweri ututhiete ori rutererwa ndhitango rugite rukabesha na riboti ya ndani ya ntukushiri CCT. What evidence? And they're busy gathering evidence with what they intend to use again. So what evidence are they going to interfere with? Why is the Director of Public Prosecution asking for 180 days? For what? The application made by Mr. Jami is not made in good faith. It is not made to protect any public interest. It is made to protect the CS interests. All the investigators are asking is, Your Honor, give them a little bit of more time so that in the post-mortems they can be able now to put their names and faces to the body and the cause of death. Your Honor, if we all did that, at least we will be giving these children dignity, and this disease some dignity even in death. What was taken away, we try and give them back. This application by Mr. Makasembo, last time he could not meet his clients because of the heavy rains. I agree that his clients have a right to meet him, even after the application has been argued. But I've also taken into consideration the sentiments raised by the state. I agree we had earlier ordered that they should not be mixed. But I will allow the application. We'll give them the same period for 1 hour and before noon at Shimolatoa prison. MCA wa municipality Caleb Mutethia narutite mukana kiria tongoria maria akuga ni mambirite kureta siasa mugundani wa tumto uria marekite kubonokia kumanjarani cia mu biashara mukiumbe. Caleb ariuga rwangirwa National Housing ni rwambirite wira kithakani kiu na matibatie gutangwa ni kinegene kia antu maria matigutia utongo wa mungi. Na ugite makathi na mbere gwikaria migunda ya mungi ni kenda ituka ya kiguni kire aringi kura muthuri murio kiena riboti inu. MC wa municipality no Caleb Mutethia akinyite kiniki gatuntu kire kuonekana ndi wa kiriboti na mbere na ndi Caleb ugite kiniki kira ko irongiro thirikari nene Rose Corporation na temu tukiombe kwithwa gya kanto aja nkurikana the last time twari kinine kigya tuntu aturi na arua kiniki kyari issue nene muno ala kwari na nto mimbi tugite kwa nto bakwendi kutukia bakwendi kuthithia private development na arua nkuigwa kwene tumage kingege public ndo gikabambeje make reconstruct ati kenike inyatha igwa kwa thai kitegwa kwa private kitegwa kwa private developer kirithwa in national housing kai baraba kuthithia mantu ja affordable housing na itukondi kwira antu betu especially ba municipality that marijauma batwere responsibility oja career through thick and thin na uno tukuthithia
na responsibility na to take with a lot of care. Ara ugitana ndiko tena siasa ibiro tonyido gikieni giki nikenda gutigira mrandi jojo jogutana mbere kutina kwangaratanwa na rito kari na site engineer bwana Onyango no gutwere ithaia exactly mbie kuthithika au kainyombe ngana tweterete ciakwa na hii one of the project kai area mberere kwambiria no to block mberere gwakwa igakwa nyomba 48 5-story building ithroina nyomba 48 kio na ntubetu ibabati kuthatha ibamenyete na thinya bombi gwa apply no to ni jantu bombi gwa apply baome kwa kwitwa ntubetu bate apply te ko kwandi kwira ntubetu bumare let us know the information no to tuge information i power ntubetu beje ba apply nyomba iji kina bedo abakiona kwi siasa enderete ome na area ikuga kenike ni antu bachingrabirite kenike utemdo chingrabirite unda eja nani o uma that national government in a project yeje na project yeje nyamo shimo wetu laim they very sure a party ono to rungamirite national government in terms of siasa cha no diment no rungamirite ko nyamo shimo laim na go support project ko ndoko na tutondia siasa ki project ira umbikweje gato ko turetera maendeleo within community. Na wendi bawe nandi ni akariba baingi ba municipality bothe bakiona ngugiaja mono abundi kire nyomba ire ketho igia kwaja kintu kia bire na kiragi kia maana mono ni akaji ba municipality barabatina ngugi especially barabenda ngugi chia casual baba ka abundi banjara kuma next week mulungu endete tukwaria na site engineer kairi na twetikaniria antu baba gaita ngugiaja ni anabetu ba municipality nonto na ku tutete keria antu bomaome beja guita ngugiaja na anabetu na bakari ndimo gutano area na batena ngugi ko nkuromba akaji ba municipality na antu ba mero bamenye that kiwanja giki kinjara injaga cha national government na that to go support initiative eje to at the end of the day one of the agenda sirachi aiki president Ruto that akadi jamantu ja affordable housing ngeripotera Weru TV bitabuthuri murioki Wakagitaga karasha karema mara ni methiritwe makithie ng'endo indasha ni kenda kugwatithania barua cia guciarwa na nkinyagia kuonania gikuo indire utethio omba gukimakinyira bakubi na mone nyuma ya mubunge wa Antwaka Susan Ngugi Mwindu kuromba Rais Ruto kureta mabisha makubisa na utungata uyu kiega nguru. Mwindu areti Nteto ino kirindiunga yawe ya kwaria na mabisa mamani kenda gutigira mibango ya mu kuretera akari utungata bakubi ni kubingwa tuku ite kurasa Polo Kabethe ataririe. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu muthenya we munthi araringa goti mobichini magicigo mbunge kia marambari cia kiega nguru. Susan atungite mwandikithania wa kithirikari wa gicigo mbunge kia marwa kunenkanira barwa cia birth certificate na nkinya barwa ire inge cia thirikari. Na printing siambiri na kila gintu from January February bakaya bongwa either ya wengwa kana PS ya wengwa torugore nto ino twina registrar of births and deaths tuna civil registry ya county yonde yekatwana thino na nigo operate so no kithoro reri cia katwana kaira issue kathikirwa taba especially muimbia na IT twina the county director of civil registry wa births and deaths eto Madam Evangeline Kaweria Stephen areagu kare kagita obicha toyo atoneka kiri gicigo mbunge kia Maram. Mubunge Mwindu akiugaga aruani birth certificate na nkinya barwa cia twana cia guciarwa cia kariba gicigo mbunge kia Mara ikonekanaga gukiega nguru. Na computer na so forth keke au printer in the next 2 weeks ngadiwa Professor Kithure Kindiki mwangato akisha kwamba printer is ready. Now once the printer is ready, your print certificate ndo bokona room tukunenkerwa ile ya ABC tukuthiuruka ku ina room ithatu kuria ukathungira bugetagira na printing ikegwere na zote zitakuwa sawa. In the next about 2 to 3 weeks Mara putima garuka Mara kaire putite guswa births and the death certificates kwa bisio confirm na reportire wake na reportire na dire kinyagwa county director wake na tutaanza hivyo kenda in the meantime tuendelea kuthingatia ya muthambi kiongera riuga thinera nenera riaga no bicoyo kuona bantu agukaraka na kuona bichi ende bichi onekanite gukurukira DCC wa sub county no ketu ere to serie nikunda ere to confirm kinya barwa ni baba katoma bakona
Ndeto confirm ya kwamba nguseria space era maofisa maya magakarira so they not kwa na DCC na mbera mbambe enu twanenkerwa anje ko leak no tiembia no nyunga thinda wataka bushara ka December ka November ga komete wataka bushara ka December nkoya ndinovate kendi to bibize teno ntibikweze internet wana point biketro bio kinya computer and water view ntobiu bieje tevia printing na water view bitikaye kulirwa tuwe kinya this is also an office yes confirm no kwena njabi tumefunguliwa ofisi kwa sawa very clean iko kira kinto ni biejete kira kia uraki printer na ntiwe tiga 2 weeks ni kodira ntaswete printer kabaya re minyangore karaka nini arikiritie na kuria kariba gicigo mbunge kia Marako nogo kana nkinya gutira ngendo cia kuthija gacuka ntugo gwa ntugo kenda kuona baro aino so tukwebanga bangania unadisia kumbira kagire bura support even in the meantime tuone watu swaga printer around ya twali nyamura computer yo cia type cia kiro computer nyamura flash disk into kaida no office iga printer no to wera ya birth certificate na ndedi certificate ti wera especially birth certificate ti wera bateri kudiria wana wa weterete toma nto kadi malimanti ari minutes ukarutero kadika twani minutes ukaruterwa so diko na butinda kwa mbamba kaire mtu no kwenda kuruda succession no tina ndedi certificate Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Aciari ni mauritio mamenyere na okobwe muno na kwananireria njira imbega kiri ciana ciao muno kiri ndaka iria iraruthire kirathi gia kanana na maria meterete gukorua mataro ma muciari na makethirwa makibonokia ciana muno itikethungerie kiri utumiri wa ndawa cia mbogita na kinyagia mitugo ingi iria itimbega Marion Karugi gatumenyithie ino. Rurero Thaa ruraya rwa thionku ya December riraba baingi bethero baikenia mantone mwanya aciari ni bakuro kwithirwa baririto ruthenero na muno kiriana banthaka barabambiritie kugimarua nyuma ya kubwithia kiru kia KCP bate atonye watine bo miango ya kinthiguru kurio itonye ndawene cia mbogita indi ni bethero bakeo mataro ya mitremea kaita kabeterete mpumi cia kirio ni miario ya murungamiri wa bisi ya mubunge wa Ekurwa kaunti ya Meru Joel Murerwa ruraja Ekuru nobo bakaragia mechie bedre begwatanira ndene families bakarekeria na bao mono ba girls ba boys bedre nini bale o menau the monitor and especially bala letre jadon after KCP hi kinya ba uma doesn't mean that ba graduate into adulthood still they remain children ko be kaida be kenginja kiri positive thinking as they prepare also to get it to Form 1 na bendere na levels ya kithomo kiao ni ara Ekuru akuru na kinya yuthi bakuru otonye ikundine biria biciandikithitie nikenda kugunika na kigina kia ngaf na bombo cio kirio turone to encourage many women to come together bajiunge kiri self-help group bendere na registration certificate na ba include kinya akurubao nonto the organ the policy ya GAF niteka iria kinya guru kwithira bali kiri kundi bia women groups lakini percentage nene 70% kedrede women besides kinya youth mono jabala badiritia schools universities and colleges bakedra bakeja engaged ke productive activities ya michezo semina ndene makanisa na bakethera baki thithe ya projects bagajiunga kiri kundi byantu thate kinya bongwa no bone mbesa check bomba was assess these monies at least they don't waste the city capital bageta nambere bagiuka area dream ciao kana ngosira bakwenda kuthithia after school kuluki ni bakurwa mamburene yaya thionko bakamara maria mbete yina njira cia wikenia ni baitumire boya ociukiria kinya biashara necio no kubethania ni kenda ibatethia to the festive season kikundi boya wa mbesa bogeta gutumira mbesa izi thigunkune ndaburomba kunyenyekevu sana kuma ofisine yetu tukuburomba kunyenyekevu sana buchiarithania mbecha izi kobithania ni mbecha the more kobithania mbecha the more ko get more interest na the more bukethora bwekuria mbecha cienu inko buromba kunyenyekevu sana to this festive season burikane the 8 in December
January kuna machoka skuru, January kuna mantua maingi muno na bujo January wetherwe kari twiromba bwithiro bugiciarithania mbesa cienu na buki venture into projects kutegi into the proposal yandika wa mbesa cia ngaf ego apply igitaria unenkerwa application form were eku eu ni proposal eku nonto ekuria bioria one by one urabugita as a group na birabyo na project irabwe neo na birabo kuromba barete yao endera bawikinyete kweana mbecha cia ngaf kire ikundi kia Theru Success Interest ya Theru gaitigi cione kia ubunge kia Gembe South together twithiuruka across the county. I think this is now the 4th sub county ira tuthiurukite na twande river checks na tukauga the program continues. So bukeja kwetha buri ndene sub county yenu na tutabukinyira the programs are there itwikirite timetable tuthithitie schedules tukabwithira monka mashinani non tukandu na kweja na mbesa hii. We want to engage you, we want to know who you are, we want to encourage you kenda bwita na mbere bwishi ukairia economically. Ngo URETERI ari mno nonto ba mwesimi wa kailemia na aronere ibwea atowe mbesa sio tokiria batu totora twena thene nyingi mno utemwa kuronge tona masinani wotoringa njaki lakini mwekoro unandi URETERI ari nkumusokeria nkatho utwangiri mana thatu timbesa kindo Newega nontu akona kanya kurumira Nteto cietu ciengira njira nkinyaniru ni cia kinya Thaa 3:30 mbita kwa Wanjeru na mwananiria wetu mathithio tukomonde ni Maureen Kome.